hano twari tugeze sasa. Uyakiri hano telefone irasona. Guna, umukunzi wawe ni uhamagaye. Ndi byatinze. Telefone bayihereza Guna. Ninelledia? Sheri, uri he? Illa idin helo. Mbwira ndi hano. Sasa umusore wacu Guna asigaye yarasubiza nabi umukobwa. Mbibutse uyu mukobwa yari yarasabye umusore yuko batakongera gukomeza gukundana, bagomba kubihagarika. Ninelledru. Ahantu hose waburi. Ndagusabye mbere yuko nimugoroba hagera ko ari bishoboka byose tubonane. Phone ido. Ntugira ikibazo ngaho kupa turaza kubonana mbere yuko nimugoroba hagera. Umukobwa sigaye ahangayitse. Bekeno itemali ni teulgulo. We ubundi urabona ibintu by'urukundo tubikeneye bitewe n'ibibazo turimo wabihagaritse. Ne beli yaro ninigena got. Ceceka wunda kintu na kimwe uzi kubijanye n'urukundo. Riti bage. Ndabwo uzi neza yuko umukobwa asiga ababyeyi be agasiga iwabo agasanga uwo yakunze. Ibyo ndabyo uzi. ಎಷ್ಟು serious o. Ukubona mbaga yikikijwe n'uramugabo bita papa na. Menya neza yuko ariko mbanga yikiye uramukobwa nguntana nawe. Ubyumve neza. Iby'urukundo wenda kintu na kimwe uzi. Amasaha arisunika. Boss. Boss. Kumbageze guca kubitana. Niwe nili. Na chachigorgi wageze hano gute? Ineno illi. Wowe wageze hano gute? Avimla mala. Boss uribuka yanguru nakubwiye y'abakobwa twakundanye harimo umukobwa bita Kamara, uwitwa Vimara ndetse na Mara. Ottige gudde akabutarno. Abo bose dore ngabariya bari hariya. Jackpot. Mbega ndabona wafatishije. Uraza gutoranya nde? Markanilla. Boss ntabwo uzi byambayeho. Ntabwo banyemera. Uvuze ngwiki? Dore speaker markabutar bas. Aka kanye basigaye barampata nka musaza wabo. Gikunje isura. Markon samsara. Mbibutse kigeze gukundana nabo bose. To latest agabutar bas. Will follow my level best. Hey, sumno. We, bura amagambo yawe sinayashobora. Tawarige batan kiraririmba. Umusore akomeza imbere. Agize guca abona umukobwa. Umukobwa mbibutse ni wo muhamagaye. Umusore araza aramwegera aricara. Nangishtina baya agtirlilla. Sinari narigeze ngira ubwoba mu buzima bwanje uretse uyu munsi. One kade papa nana mugsbekanta pana to. Warayiye kwica papa na. Papa nana hatra na. Kurundi ruhande papa wanje yagiye abahereza akazi. Mugsbekanta. Yifuza yuko bakwica. Yo. Umukobwa disi yaje kumuburira. Ninilde nang badka kagal. Guna urabizi ntabwo nabakuriye isi ndagufite. Albera. Wirira. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದ್ ನೋಡಕ್ singunda kubona umugore ari kurira sintakatiಂದ bitewe yuko buri mbaraga z'umugabo ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ inyuma y'izo mbaraga hari imbaraga z'umugore ubyumve neza ದದಲ್ ಬಿಟ್ಟೋಗ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ abahungu benshi bakunda guhangayika bitewe nuko abakobwa akenshi bakundana nabo bakunda kubabesha bakabahemukira ಆ ರೇಂಜ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನೀನು ariko wowe ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ uratandukanye ಬಿಟ್ಟೋಗ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ntabwo nagusiga ndarayira kuri mama wanje uyu ni Guna uri kubivuga nzagutabara ndetse nzatabara urukundo rwanje nawe higo komana niyo washaka kubomora dore umukobwa sasa waratangira gufotora umusore yateze akamumanura he tamirifi munyarwanda ako kantu ಉರುಪಾರು ಸುಳಿವು ಕೊಡದೆ ನನ್ನ ಕಾದದೀರ ಮೊದಲ umukobwa nyuma yuko yaramaze kuburira umusore akamubwira yuko se umubyara yatanze akazi ನೋಡಿದರೆ ಈ agahereza abagizi ba nabi ನಾನು ಅರೆಯಾರಿವ umukobwa yaje kubiburira umusore ibi nibyo bita urukundo nyarwo love don't cost a thing ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿಡಿಸುವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕತೆ ಹೇಳುವೆ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗೆ mbibutse kugira ngo izi filime z'ubwenge zibagereho ದಿನ ಹೇಳುವೆ ni ku bufatanye na koperative ubumwe n'imbaraga Musanze President Johnny Takunda cyane ಜೊತೆ ಜಾದು wowe na boss mukuru ಕೊಡದೆ ನನ್ನ ಕಾದದೀರ ndetse n'umuryango wose Fei arabakunda cyane
uri mu murenge wa Busasamana wifuza ibihangano bigezweho, wifuza ibikoresho bya elektronike, gana kwa DJ King Fazo. Baramuzi dore aka kantu niwe wakambaye ngo fe ikadutemo imyaka ibaye myinshi. Aha ಕಡಲ ತೀರ ಜೊತೆ ಜಾದುಗಾರ ಚೂರು ಪಾರು ಸುಳಿವೋ ಕೊಡದೆ ನನ್ನ ಕಾದದೀರ. ಅರೆ ಯಾರಿವನು ಬರೀ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದವನು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾರಿವನು ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿರಿಸುವನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕತೆ ಹೇಳುವೆ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದಿನ ಹೇಳುವೆ ಉಸಿರಿನ ಕೊನೆವರೆಗೆ. ibyo byose bimaze kuba, tuvuye tugarukirana ku rundi ruhande. Hari abagabo bari hano, dore ibikoresho bari gusohokana mu modoka. Bageze hano babona hari ingufuri, basubira inyuma. Imodoka irongera icaho, hari umubyeyi witegereje imodoka. Uyu mubyeyi mumwitegereze neza. Imodoka ivayo, hari aho yaje kwa Rafi. We Rafi, hari ibyo bamubajije, Rafi arahakana. Abatazi King Fazo mbaba do oya nawe bagabo bakomeza gucekinga, sinzi uwo bari gushaka. Barakwereka sasa no ku ruhande hari uri kwidoroga, uri kwitera ibiyobyabwenge. Mwenyewe papa nawe dorahari afite inkwavu ku gahanga, umujinya ni wose. Ataisadantre ide alba sexu. Ibi nibyo bita kwisubira. Ramu Ramu kubera iki? ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರೋ. Nakubwiye inshuro nyinshi yuko utagomba gukoresha ibi bintu. Ramu nukubera iki? Kumbe sasa barakwereka wa musaza wacu Sishu hari wari uri kwitera ibiyobyabwenge akagerageza kumubuza. Uyu ninde? Witonde. ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಕಣ. Ibintu uri kwitera si byiza. Ndagusabye bireke. Yo ndi byatinze. Papa ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ndabizi neza uriya mwana ashobora kukumva. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ndakwinginze ibintu byo kwitera ibiyobyabwenge mufashe abivemo abihagarike. ಮಯ ಅಂತೀನಿ. ndagusabye papa Seshu. Adieu. Uyu musaza yigeze kuza gupfukamira uyu mugabo bita papa ariko musaba yuko muri umuntu we yahagarika gukoresha ibiyobyabwenge. Umva uko papa yamusubije. Yada vaysu. Uriya ni umwana uri munsi y'imyaka 18 Kurtange. afite amaraso ya gisore. Rehiskaritange. Urabona ni ngaya modoka iri kureka mu marushanwa Yes, yakerewe ishaka kugera ahigera ikagerera mu gihe. Ibekandre adana aswadisawuni ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. Iyi business yacu wa mugabo we ikunda igihe cyose twabonye abakiriya bo kugura ibicuruzwa byacu. Ubyumve neza. Na sagsawunu ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. kandi kubitwara nibyo by'ingenzi kurusha ibindi byose. Nani nashinda horok tanbitre. Ndamutse mfashe umuvandimwe wawe ngamukora muri ibi bintu ari gukora. Bitandenda horok bando. Ubwo urumva nanje ngomba guhita mbagarika business narindi gukora. Dadu matakse. Ngahita niyegurira Imana. Nodo. Reba rero. Ketonak badagta idini. Urabona nje ndifuza kuba nk'umuntu mubi kandi ni nako nzaguma. Kumbe nibyo uyu mugabo yibukaga afite inzika. Uyu mugabo yaramuhemukiye ariko babana tabizi. Igetkondo. Imyaka myinshi. Time nodu. Umva amagambo. Uyu musaza Seshu
tumaze kumenya neza yuko afite inzika bitewe n'ibyo uyu mugabo papa na yamukoreye bira nibyo yatekerezaga. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು imyaka myinshi umpitiye urwango ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೆ ariko birasa naho urwango rwawe urungaragarije mu gihe nyacyo. umugabo nawe yabimenye ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು wageragaje guhagarika umuvandimwe wawe igihe kirekire ariko ntibyigeze bikunda. ಅವನು byaje kurangira gucitse biza kurangira apfuye. ಆ ಜಿದ್ದನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು urwango waje kurugumana mu mutima wawe ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ukomeza kugumana nanje ariko unyanga ibyo nabikunze. ಅವನು none se ari he? ನೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ವೆಪನ್ mbwira uwo wateguye ugomba kuzandimbura namaze kumenya ko uri umugambanyi ari he? uyu barasa n'abamuvumbuye. mbibutse uyu niwe woherezaga amakuru akayahereza Guna. Napoleon Bonaparte. abize histori sasa twagiye. Napoleon Bonaparte ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆಲ್ಲೋ ತಾಕತ್ತು. uyu mugabo yari afite ubushobozi bwo kuba yayobora isi yose ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ kubera ko uyu mugabo yigeze kuyobora Europe yose arayiyobora. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಣ್ಣ ದೇಶ ariko agahugu gato cyane ಆಯ್ತು ಅಂತ agahugu yavuze ngo azagafata nyuma cyangwa se ngo azakataka nyuma ಇನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. akagasuzugura ako gahugu bakitaga Spain. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ತಾನು gusa mu nyuma ಕೈನಿಂದನೇ uwo mugabo ako gahugu yasuzuguye niko yaje gupiramo ari kugerageza kukataka yagasuzuguye. ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಅಡಗಿಸೋ. nawe rero menya neza yuko umusore uri gusuzugura yavutse kugira ngo agusoze cyangwa se akwice. ubyumve neza n'ugomba kugukura kuri iyi si. mbega inkuru nziza. Napoleon Bonaparte ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? none se ari he? kano kanya tuvugana ari he? nga ndangize. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿದೆಯೋ hamwe mwakuye umurambo wa Mango ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. nihari niba mushaka musangeyo. boss araseka. shiri mugende muzane uwo musore ufite umutima ukomeye ngo w'abanya Espanye. ಸ್ಪೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ nanjye ndaza kuba ndi guhereza uyu wamuteguye ndi kumuhereza icyo kunywa. bas mugende mumuzane. izi ni za filime z'ubwenge. wicare witonde iki gihinde hari uwakikugusobanurira ntumenye ngo wagwane. uyu ari hano bakuraho imbunda bayise shu bakuraho revolver. mbibutse uyu agize guca pisto dore ngo arayirekura. akuraho pisto. goodbye seshu bye. mbibutse uyu musaza Guna yigeze kumubwira ngo kuri iyi si nta muntu n'umwe wakurasa uretse nje cyangwa se wowe ukirasa. icyo kintu mukibuke neza. bamutunze pisto ako kanya arayirekura. papa na arekura pisto dore ngo iraje hasi. bigenze bite? kumbe bamuteye icyuma kare. nyiriki icyuma turamuzi. ninde gwe demwe dore uko byagenze. yahagaze kare. seshu umunsi umwe nzaza kureba iyo nda uri kuvuga nzayisanga mu ndiri yayo. umusore yamwisangiye we. papa na aje hasi aje down. ndi byatinze. icyari gikurikiye mu Buhinde nuko bashingura. ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. muvandimwe ibisigaye byose wabikora. ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ
yari buri kimwe kuri wowe. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ndakwinginze nibi bisigaye byose bikore. ni umusaza uri hano. ಪಾಪಣ್ಣಂಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. papa na afite umwana w'umuhungu. nta kintu na kimwe twakore ngo dutinyuke kumutwika. umwana we w'umuhungu niwe ugomba kuza kubikora. mama we, papa na afite umuhungu we. Hey! hari akamoto kaje. ako kanya hari umugore wavuyeyo. uyu mugore mumwitegereze neza. mbibutse umunsi umwe uriya musore bita Guna bigeze kumufata bamutunze imbunda afunga amaso. mwibuke neza ko yigeze gutekereza uyu mugore hari ikintu ari gusaba Imana. uyu mugore akavuga ngo Mana ndagusabye nzabifata ngwaho nabyaye abasore 100 b'abahungu numva shaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko sindwite. mubyibuke neza uyu mugore yigeze kubisaba Imana. nukubera iki yabisabye Imana witonda urasobanukirwa. imibonano nduza idakingiye. ako kanya Guru mwenyewe dore nawe ngaraza akarenga kuri wa mugore tubonye ari gusohoka mbere. nukuvuga ngo Guna aramutse akomeje imbere bikarangira ari ushinguye uriya mugabo wise papa na byaba bisobanuye ko ari umwana we. rihawe hale erdiದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. maze kumenya neza yuko nagaburiye inzoka. ತುಂಬಿದ ಘಟ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ತಲಸಾವು. kubera iki utegeze umbwira ko mbana n'inzoka ndabizi mu cikoni cyanje hano ngunda gutekera. aba bose baritegereza. dore Guna ngarakomeza imbere. Guna ndabwo ari amahirwe yanje ahubwo ni mbwebwe bose acika indege. ariko ndasobanura ndamayobera gahunda azayikore. dore ko bareba stati zanjye bakazikora cyangwa bakareba izafazo ngo fe ya postinze ngo kandi nanjye ukora iki. bas ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. buri maraso yose yasohotse kava mu mubiri abafite inkuru yayo. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಕ್ ನಿನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. kuri wa munsi wanze kumva inkuru yanje ariko muri kano kanya ndagira ngo wowe utuze wumve inkuru yanje. cyagiye undunze imbunda wambwiye yuko udafite umwanya wo kuba wakumva inkuru yanje ariko muri kano kanya nagufashe tuza umanze wumve inkuru yanje ngiye kukubwira. mama ritegereza dore umwana uri hano. ಅಂದ್ರೆ 7 ಕೋಟೆ ದಾಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟ. aka kanya tuvugana narenze ibihome birenga 7 kugira ngo mbe nakubona. 7 ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಬರಬೇಕಾ. urabona kuba nagufataho bisaba ko mbuka izindi ncuro zirenga 7. oya wibeshe. kubera iki siniki cyatuma nongera kuvuka. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಲ. ubuzima bumwe wahawe urumva budahagije. umusore atangira kuzengurutsa agacuma n'imigenzo y'iwabo. niba ari akabindi reka nawe ni akabindi we. ibintu simba bisobanukiwe. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವನಲ್ವೋ. nge ntabwo nigeze mbukira mu mwijima. ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ahubwo naje kugaragariza isi yose y'ukuri papa wanje. dore umusore ngo ariyicira se. guta umwana nguyu yatinyuka kwiyicira se byagenze bite hagati ye na se. witonda urasobanukirwa. komi number 1 banyita mudasobwa mugasobanuye koperative umwe n'imbaraga nibo bari gutuma mvuga guca we. umusore ageze imbere sasa dore ngo arafata umuriro agiye gutwika se mama wari imbere ye. ಅಮ್ಮ umusore yatangiye kwibuka. mama ತಪ್ಪಿಗೆ kubera iki nsigaye ngunda guhanwa ಯಾಕಮ್ಮ kandi uzi ko ndi inzira karengane ngazira amakosa ya papa. umva ikibazo umwana yigeze kubaza nyina. Guna ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂತ nditaye ku byo ushaka byose. ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ nge nzongera kukureba mu maso ari ukuri gutwika siko yapfuye. niho nzongera kukureba mu maso. umva isezerano umubyeyi yari yarahaye umwana we ati wa mwana we nditaye ku byo ushaka byose nzongera guhuza nawe amaso ari uko uhagaze imbere ku gicaniro uri gutwika siko yapfuye.
ubwo ni umugabo we. Dore umugore uri hano, za filime z'ubwenge. Do mama yarongeye yubura amaso yitegereza imbere, umuriro umaze kuba mwinshi areba mu maso y'umwana we. Byagenze bite? Witonda urasobanukirwa. Baz ibyo bimaze kuba, umukecuru yaratashe, aramanza aricara atangira gutekereza. Sasa reka turebe uko byagenze. Kagira inkuru. Mama, ndabwo ndaze ku ishuri mama. Vishwa barala ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ndabwo ugomba kwanga ishuri, ndanubwo ugomba gutinda kuja ku ishuri. Kumbe sasa uyu mwana bamwitaga Vishwa. ಕಣೋ ಈ ತಾಯಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು Ninje ugomba kukwijanira kandi ngaguhereza uburezi bumeze neza bufite ireme. Ndabwo nifuza kuja ku ishuri. Abandi bana biri bari kumbwira amagambo mabi kuri papa, ngabyumva ngumva nshaka kubakubita, ariko bitewe nawe ngaceceka ngatuza. Ese mama, papa ntabwo ashobora kuba umuntu mwiza koko ng'abandi bagabo? ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ wa mwana we ikiremwa muntu kiba kuri iyi si, ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ buri muntu wese uri kuri iyi si ni wihitamo niba yakora icyiza cyangwa se agakora ikibi. ಅವನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. Abari amahitamo Parivati, ariko nje nahisemo kuba nahinduka ngabo umuntu mwiza. Kumbe papa na ni wese w'uyu mwana, dore muri ico gihe yarari umukene ari hasi aciriritse. ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Nahisemo kuba nakora ibikorwa byiza. Oya utinjira mu nzu imbere, guma kure yacu. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ Waragiye uradusiga, ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. udusiga twenyine. Niki Parvati, ಅವನಾಗ ಬದುಕಿದಾಗ bwa mbere warambwiye ngo ninjye kure yanyu ಹೋಗುವಂತೆ bitewe yuko nari ndi umuntu mubi, ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ariko muri kano kanya ngarutse n'inyangamugayo nifuza kukubwiza ukuri. Iki kigabo sasa kiri hano gifite uburyo gikoresha karimi neza. ಬರಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ Parivati, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. numvishe amakosa yanjye yose. ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ Nuramukumbabariye ಮಗನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ndaza gukora ibishoboka byose, ngenda gukora ibikorwa byiza, ಅವನಾಗಿ ಬದುಕಿ ndetse ndaza kurinda umubano n'isano iri hagati yanjye nawe ndetse n'umwana wacu. Parivati, Vishwa, ngwino hano, ngwino, kigatera n'agahinda. Ngwino hano, ngwino. Yo genda ubanza siko yahindutse. ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ndarahirira ku mwana wanjye Parivati ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ. yuko guturuka uyu munsi ngiye gutangira gukora ibikorwa byiza gusa. ಅವಕಾಶ ಕೊಡು, wumbereza amahirwe gusa urebe Parvati mugore wanje, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. mba amahirwe ya nyuma. Abagore bafite umutima woroshe, hari ukuntu kopi ndashobora kuyuzuza. Presidente ngamubwira ati cyakoze ನೀನು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿನ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ wa mwana we, iki gitabo nguhaye harimo amateka ya Vishnu, uburyo yavutse inshuro 7 zigiye zitandukanye. ನೀನು ಯಾವ ಅವತಾರನಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ, nawe ni wowe uzahitamo incarnation yawe cyangwa se kongera kuvuka kwawe, ngo urifuza kuzaza umeze ute, ukora iki. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ndetse ikindi kigeretseho, ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲ ntuzongere kwiyita izina Vishwa. ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. guturuka kano kanya abantu bose ujabwira yuko witwa Guna. ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, iryo ni izina risobanuye itandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi. mwana wanje ubyumve neza. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತಾಗ್ಲಿ. basi umusore mama yamuhaye igitabo, ni umwana muto. ise yaje kubasaba imbabazi barazimuhereza, ababwira ko azakora ibishoboka byose, agatangira gukora ibikorwa byiza. Parvati we ni umwarimu ku ishuri. Bagize guca mu kinyamakuru, hari ibyo babonye bivugwa kuri se, baraturiya. umwana yaba ari gukina n'abandi bana, amateka se yari yaranditse ni mabi. Dore umwana ngo biraza kurangira sasa aje isheni, ubanza yaragwanaga n'abana, imyaka ikomeza kwisunika. Dore imyaka ngiri isunika, umusore ari muri gereza. Uyu musore yakoze iriye kosa
byatumye bamufunga imyaka ingana guca. Witondora bisobanukirwa byose. ಅಳತೆಗೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. Papa na ariwe papa wawe, business akomeje kuzikora ndetse yateye n'imbere birenze. Umwana yavuye muri gereza, papa na yarateye imbere, ni papa we. Dore uburyo asigaye ameze ntabwo yikoragaho, yaragifite abapampe be bose. We hari umuntu uri kuza ari kwiyita ngo ni umwana wawe? ನನಗ್ ಮಗನ Umwana wanje w'umuhungu. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು Ushobora gusanga uwo mwana yaravutse kubw'imbanuka. Ako kantu abantu bakunda gushiramo ngo umwana yavutse kubw'imbanuka. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಟು ಜೊತೆ ಹಾತ್ ಮೇಲೆ. Niba wifuza yuko twategura uburyo tugomba kwica uriya mugabo papa na, tugomba kumanza kumuteranya n'abo bahanganye. Umusore ibyo byose nibyo bari kutwereka uburyo yagendaga ari gupanga kwica, akica papa na ariwe papa we. Ntabwo tuzi icyo yari ari kumuziza. Twe twamaze kubona uriya mugabo yari yagarutse agasaba imbabazi. Ibi ni byo mama ari gutekereza aho yicaye. Niki cyatumye uyu musore guna yica se? Witondora sobanukirwa. Umusore yavuye agasanga mama we ari mu gahinda. Agahinda ni kose. Bamufunze akiri umwana, dore uburyo avuyeyo yarakuze. N'umugabo mukuru. Ntibyatinze, dore ngo baraza bakamwereka n'umukazana. Ndimo ndakubwira, genda wiyicire siko kubyara. Biological father ni papa wawe mu maraso. ನನ್ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ ಹೇಗ್ ನೋಡು. Ndabwo nzi neza uburyo isi izamfata, ariko ni njyewe bikwibwiriye. Astora umwana wa mwana we, amaraso yawe nayo kurimbura ikibi. Ntuzagira ikintu na kimwe witaho, dore ngo baramuhereza icuma. Ibi ni byo mama byose yatekerezaga. Sinzi ikintu papa yaba yarakoze. Tuvuye tugaruke hano sasa. Kumbe barakwereka wa mupolisi wacu sasa yaraje. Yegera umusore. Uyu mupolisi turamuzi, yagerageje gufata papa na biza kurangira byanze. Aba bararebana. ಪಾಪಣ್ಣನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ wa musore we nyuma yuko ubona ari nafashe ngagomba gushinja papa na amaze kwicwa akikirwa muri gereza, ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ zaje kurangira mbawe igihano ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಸಿ mbanwa amezi 6 ndagaragara mu kazi cyangwa se muri uniforme ya gipolisi. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Uyu munsi tuvugana niwo munsi wa mbere wanje nagarutse mu kazi. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ Guna ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುಣ. rimwe na rimwe ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್. hari igihe nitegereza uniforme ya gipolisi ngareba ibirango bihari ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳು, ngumva ibintu bitanyuze. ಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. rimwe na rimwe numva nakwegura. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ACP ಸರ್. ACP wowe uje urambara iyi uniforme, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ubundi akazi wari gukora uje urambwira ngo agukorere. Wowe wambara uniforme ari umurimbo gusa, akazi ngufashe kugakora. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು Reka badusubize inyuma sasa batwereke ACP n'uyu musore aho bahuriye ndetse n'uburyo baziranye. ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. Mwese murebe mwabana mwe muri hano Nyabishongo bitewe n'amakosa mabi yose mwagiye mukora. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು Mwikosora amakosa yanyu, nimuramuka mugiye hanze mubane n'abaturage neza. Aba baracurira, umwana ntabwo yigera gaseka cyangwa ngacurire. Ndi byatinze ACP akagenda bahereza ibyo kurya. Nyakubahwa, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ibintu byose wavuze wari uri kubwira abazanywe hano bitewe n'amakosa yabo. ನಾನು Ariko ಬಂದಿರೋ nje nubwo ndi hano muri gereza ndi inzirakarengane ndacyanigeze ngora. ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? Nje niye nama wangira. Umwana sinzi impamvu yari afunzwe kandi yafunzwe igihe kirekire. Uyu ni umwana wa papa na niwe bakizeho cya kirego. Ni ikihe kirego? Witonde. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಾಕ್ಸಿದಾನೆ ಸರ್. Basi naho bahuriye ACP. ಕೊನೆಗೂ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ Nyuma na nyuma indego yacu wayigezeho akazi keza. ಸತ್ಯದ ಪರ ಹೋರಾಡೋದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಡ್ದಂಗೆ. Wa mwana we kuba waragwaniraga ubutabera wari umeze nguri gukina urusimbi n'urupfu. Iyo bikora nabi ubwawe wari kubura ubuzima.
ariko wabikoze ಮಾಡಿದ್ರು nda nikoze na rimwe wigeze ugaragaza ನೀನ್ ಯಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ndetse nta n'umuntu n'umwe uzi ibikuranga ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ubu bashobora kuba bavumbuye ugomba kwitonda bashobora kuba batangiye kukwigaho bakamenya ibikuranga ko hari akantu kanjabutse niko ko ndarasubiza inyuma we muranzi icyakubwiye ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಇನ್ ಮುಂದೆ umukobwa asigaye afite ibyishimo guna aramwegera hego kumana babo manzi umbwire ko nkunda ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ nyitegereza mu maso ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ uraza kubona ko nzagukunda iteka ryose tuzatangira kubomora gihari ಇಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ sawa ngiye kuzamuka mu nyubako ile mbagarare mu idirisha ukomeze uhagarare hano mpaka ngubonye umusore ari hano sasa bahita bamuhamagara ಶಿಶು seshu ಶಿಶು ಏನಾಯ್ತು seshu bigenze bite seshu ಏನಾಯ್ತು bigenze bite wa musaza dore ngaramuhamagara ari gutaka wa musaza umuhereza amakuru mbibutse twari twamusize amaze kumutabara aho yari amaze kwica papa na umukobwa ageze mu idirisha reka nawe cagiye ubundi ikintu kitabomora musore ava yihuse cyane umusaza wamuherezaga amakuru bamufashe ಇದ್ಗೆ ಮಗ ಅಪ್ಪನ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಟ್ಟೋದ ndimo ndabaza ni ukubera iki utatumye wanzi ko nataka uriya mwana ngo nuko yishe se ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ ನನ್ನನ್ನ kubera iki wambagaritse ಯಾಕೆ ತಡೆದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ngomba gukora ibishoboka byose ngahorera boss ati ni uko wambagaritse ಯಾಕೆ ತಡೆದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ kubera iki wambagaritse nyakubahwa umusaza arahaguruka ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಣ hari ijambo nahaye karana mbere yuko apfa karana ubwo ni papa na ನೋಡಿರೋರಲ್ಲಿ mu bantu bose nabonye ಅವನು ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ sheri sinigeze mbona umusore mu bikuriya wica ಭೂಮಿನ ಮೀರೋ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿಗಿರೋದು papa na yari yapapse bitewe n'ibyo yabonye ko umusore ari gukora ariko biriya bintu muri mwana yakoze byanyibukije ko mfite umwana w'umuhungu ಒಂದಾಗಿದೆ ಪಾಪಣ್ಣ igihe cyageze papa na ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ igihe kibi cyatugereyeho bari kuganira ಅವನ್ ಬರೀ ರಕ್ತ ನೋಡಕ್ ಬಂದವನಲ್ಲ ಶ್ರೀ uriya mwana ndabwira no kubera amaraso ದೇರ ಚರಿತ್ರೆನ ಕೆತ್ತ ahubwo ari hano ari gucukumbura amateka ari inyuma y'aya maraso ನಾನು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು nindamuka ngize ikibazo ngapfa rero umva ngubwira kandu ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನು nsezeranya shiri yuko uzakora ibishoboka byose utica umuryango we wose nsezeranya ಸುತ್ತೋ ಭೂಮಿ urabona rero wa musore we iyi si irikaraga ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ikaduhereza amasaha 24 ಆ 24 ಗಂಟೆ muri ayo masaha 24 rero ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು humuna tuzabonamo umwanya uhagije wo kuba twakemura ibyo dukemura tugahorera bosi wacu umusore wacu nawe yaje umusaza shiri bamaze kumushyira hasi sishu ಏನಾಯ್ತು ni sishu apana shiri ಶಿಶು ಏನಾಯ್ತು sishu ಏನಾಯ್ತು byagenze bite sishu mbwira byagenze gute byakugendekeye ute ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ಶಿಶು sishu mbwira yo umusaza atangira kumubwira uko byagenze bamukomye ಹೋದ್ಮೇಲೆ urabona rero ubwo papa na yapfuye umusaza sasa yatangiye kuganirira umusore uko byagenze bamaze kubona papa na amaze gupfa dore ngo barufata wa mwanzi wa papa na bakamanza bakicara bakaja inama yo kongera kwihuza dore uko byagenze sasa ಹಾಕಿದಂದೆ ndamba mvuye guhangana ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ icyo dukeneye ni ikintu kimwe ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ amaraso ku maraso ದಂಧೆ ನೀನೇ ಮಾಡು wowe yobora bizinesi ಗುಣನ್ನ hanyuma si guna uyahita seka ಇದೇನ್ ಶ್ರೀ ni iki kiri ಪಣ್ಣನ್ನ bitewe nuko papa nanamukuye mu nzira ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ narinzi yuko ibintu bigiye kuba ari bibi cyane ariko ndi kubona musa n'abari kunyinginga ನನಗ್ ಡೀಲ್ ಓಕೆ sawa meze neza turumvikanye ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ariko turasezerana ikintu kimwe ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ mumenye neza yuko ninjye mu businessman ukomeye hanyuma ikindi mwamenya mumenye neza yuko urupfu rwaguna rutoroshe ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ndagusezeranya nyakubahwa ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿವಿ uriya mucenzi tuzamuvunagura ಶೇಷು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ tuzamushyira hasi umanza utubwire umuntu wamuherezaga amakuru aza kutuneka akatugambanira
nibwo bahise batanguye umusaza yo ಗುಣ ಬರೋ ತನಕ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. mureka umeke mpaka Guna aje. Uyu bamuhereza ikibando, uyu musaza bahise bamutanga Guna rimwe ku mutwe. Dore igiti ku mutwe. Umusaza nguyu uba wifitiye ibibazo bitandukanye. Guna igihe kirasa n'icyangereyeho. Guna Secho, ndakwinginze mwana wanje, abari wowe uzandwika, ni wowe mwana nsigaranye. Bas Shishu! Yo ndibyatinze, umusore ntakindi yakoze, yaje gushingura umusaza. Ari hano abona telefone. Niki Guna? ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? Usigaye uri wenyine ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ inshuti zawe rero nizo zigiye kumukurikira. Ntugire ikibazo. ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ukurikira ngo ಪಂಟ್ರು ari hagati ya Golden cyangwa se Punda. Za nshuti zawe ebyiri genda uzitabara niba ushoboye. Dore umusore ntakindi yakoze, feri ya mbere afata bike, afata moto, arerekera. Ndasobanura ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು we Punda ari yajanye na Golden sinzi hano bagiye. Golden kumbe sasa bano bo ubuzima bwarabaryoheye, haraho baje. Punda nuwo w'imbere, Golden nuwo w'inyuma w'ibisatsi. Uyagize gucabona Guna aramuhamagaye, yanga kumwitaba. Telefone ahita yibika, akura icyuma. Golden reka badusubije inyuma sasa batwereke Golden uko byagenze kugira ngo akore kiriya cyuma. ಇದು ನಿನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Aye n'amahirwe tugiye kuguhereza. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣ ನೀನ Niba wifuza kuzaba Guna ukurikira, ntabwo byapfa gukunda. ಇಂಟರ್ನ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. Kereka wishe Punda mugenzi wawe, nibwo twatangira gukorana nawe. Nubyanga turakurigasura boss, nemeye. Ndahita mbakoresha rimwe. Golden yagambanye n'umugambanyi. Yo Punda sasa dore ngarahumeka insigane. Uyamaze kumusoza afata amafoto arafotora. Basi ಹೇಳೋ ಗೋಲ್ಡನ್ mbwira Golden ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತು ndagutegereje hano muri garage. ಬಿಡೋ ನೀನೆಲ್ಲೂ Punda yapfuye, ndakwinginze ngwino ndaje ntugira ngo ntamwuja. ಉಸಿರನ್ನ ಬೀಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋ. ನೀನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ, ನಾನು ಬಂದೆ ಈಗ. Umusore avayo agera muri garage. Guna bishe Punda imbere y'amaso yanje. Ikigo gikiririza, nta kintu na kimwe nari kubikoraho. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ wabikoze uwo ari we wese, ntabwo uteze kongera kumubona ukundi. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು bari abashenzi bose imikino yabo ಕುಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ದು ತಾಯಿ ngiye kubashyira hasi. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Ngiye kubashyira hasi ntugire ikibazo. Guna utansiga njyenyine abisi. Shiri ಗುಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Guna araje. ಬರ್ತಾರ